babiri biravuga ko bamaze kurangizanya umwugariro Chris Rushema cyumvirizo cyawe byamaze no kurangira imyaka ibiri yamaze kwiterekaho uyu musore Dandil uyu musore myugariro wakinira equipe ya Mukura amaze gusinyira equipe ya Lyon Sport amasezerano y'imyaka ibiri uyu musore imyaka ibiri ndi Lyon Sport ariko kubita nk'imyaka 4 Defenseur centrale ngiye cyo namuvugaho no musore mutoya ngiye nkunze kugeza kuri ubu ngubu nkunze uburyo yagiye azamuka muri shampiyona ya Sidiki Marine tuzi ko ari irerero Utremandi iri muri shampiyona ariko ni irerero y'amakipe menshi muri iki gihugu siko ameze cyane guhera muri Marine uri muri Axe Central ukakina seze ebyiri ukaza kuzamuka ku rwego rwa Mukura ko Mukura na Marine n'ibintu tofauti burya impamvu bitandukanye nuko Marine irwana no kutamanuka ariko Mukura kutamanuka iyo si inkuru kurwana no kutamanuka iyo si inkuru sikwere twaranayibonye muri demi finale y'igikoma cy'amahoro Desire umugiye nkundo mukinyi ugira evolution Marine Mukura Rayon Sport iyo evolution yonyine inatanga ikizere ku mukinyi nkeka ko atarengeje 25 y'amavuko turukumvikana ku mukinyi utarengeje 25 y'amavuko fata ifoto niyo yayitubonera urebe indi evolution Desire musculaire mwumva icyo kintu fata ifoto yari muri Marine umurebe n'ubu ngo bakakanya cyenda bibuka muri Marine ubona ari umusore muto yamuremure urabona Sidiki uko ugenda ukina ku rwego nyine ruri hejuru tizi na kwa mingi kazi na kwa mingi furusi recuperation na kwa mingi umubiri no urazamuka n'imyaka iragenda yiyongera uyu musore kuza muri Axe Central Lyon Sport nkeka ko aje atari umustarter birashoboka ko aje kurwanira equipe aje asanga bakabange n'uriya wundi mu Senegal barakoze ifoto ye muri Marine aragenda yevuriwe none siko yari umwana nyene urabona uyu nguyu mu gihe bihwanye condition bihwanye na finance yawe bihwanye n'ubushobozi ufite ahanga ubure Chris usirutse ku myaka 20 uyu ni umusore wakina match za Premier League Rwanda Premier League hano yazikina yasinze yari titire muri Mukura kandi Mukura akazi yatanze no saison ikiba gisigaye nawe kuri challenge afite eske match mpuzamahanga nawe yayirivura aho rero agomba kugungana na kina Kabange n'uriya mu Senegal wundi kuri ye inore critère en terme sportif sinzi finance bamutanze nago mbizi ariko sportivement anga ubukoze ikintu cyo kwevuriwa cyane kandi yari umwe muri target umutoza yari yaratanze kuko yaramutoje umutoza afite yaramutoje muri equipe hari amakuru avuga ko ngo atamwifuza ariko umutoza yaje bati no nabonye declaration bati niki cyatuma nakorana na Chris kuko ari umuhungu wanjye twarabanye muri Mukura biragoye no kubinyomoza baranakoranye ni recrutement rero Rayon Sport ko yamaze imyaka 3 uramutoza amuzana muri Mukura kuba yarakoranye ubwo ni Desire nibica amarenga ko hari umudefenseur uza gusohoka kuko babaye bane muri batanu ni Omar Nyingi bagomba gusohoka naye Mabure bikiri gutya Rayon Sport rero ikaba yamaze gusozanya n'uyu musore ukomoka hariya mu karere ka Huye Rayon Sport kandi maze gusozanya n'undi mukinyi w'umurundi yitwa Tambwe Gloire akomoka mu gihugu cy'u Burundi ni umukinya kina muri Musongati yakiniye ejo bundi ntamba z'abadashikana imyaka 20 akina no muri qualifiers da CHAN ni hamaze kugarukira ntashika muri a y'abakuze ariko n'umukinyi akina hagati umukinyi bavuga ko ari umukinyi mubeza muri championnat y'u Burundi ubeza Rayon Sport nayo zo hagati Sidiki uyu mukinyi poste akinaho siko mbona imibare yakireka niba tayi iki match imwe nase zishize oya ikipe yaba ya kabiri muri champion bibare ntago babyanditse neza Sidiki uno musore ni umusore ukina box to box milieu box to box ikintu gishimije cy'uyu musore ni umukinnyi ukiri muto buriya ugize amahirwe Sidiki entre guillemets tubishikore Sidiki ukagira umukinyi w'umunyamahanga uguze Sidiki ushobora kuza kugufasha wakinaga hari ufite profile nziza y'ibyo ushaka
ushobora kuba wamwishyura ibyo akwiye koko Sidiki ukagira amahirwe akaza akareponda Sidiki. Aba ni babakinyi sezimwe abikora neza Rayon Sport ukamugurisha menshi. Erega amakipe yacu yige no kugurisha abakinyi cyane. Sidiki yige no kugurisha abakinyi. Sidiki uyu mukinyi ushobora kumugura amafaranga runaka wo ushoboye yakora sezimwe Desire. Ukihutira no kuba wanamusinyisha n'andi masezerano entre to bari gushakishwa n'indi kipe. Yego uzabyungukiremo. None se uzi ko buriya Jean Michel Olas yubatse iriya groupama kubera abakinyi benshi yagiye agurisha. Yes. Iyi ni business. Harya nta mukinyi wari ufite profile ya box to box muri Rayon Sport. Keve yaragiye. Yari Keve. Keve yaragiye. Tuvuye ko uyu n'umusimbura wa Keve. Wavuga ko n'umusimbura wa Keve. Byarangiye nawe kabisa. Ari yaziniya biragaragara ko abantu bari bize cyane. Kuko kubona umukinyi peut-être box to box w'umunyarwanda kuri niveau international nabwo ari giye washakisha. Kubyo nashoboye gukurikirana neza kuri championnat hariya. N'umukinyi waje no muri 17 beza ba championnat yaho. C'est quoi Desire? Saison 24-25 yaje muri 17 beza. Ikipe yaba ya kabiri. Oya umukinyi w'umurundi uje ikipe yabo Musongati ikipe projet ahubwo sinzi n'ukuntu avuyemo. Ashobora kuba nta masezerano yaragifite hariya. Oya Musongati urumva umwaka ntabwo izasohoka iyo baronsa amafaranga na ega championnat y'u Burundi. Kuko Musongati ngo ni ikipe numvise ifite ambition yo gutwara championnat. Bitewe na furuse genda yinjira n'abakinnyi ariko Flambeau du Centre imaze kubasiga challenge yifuza guchallenge Flambeau du Centre ni Igitega Musongati ni Igitega zose ni equipe zifise abakire bakomeye ariko wa Flambeau du Centre wakabarenze Flambeau du Centre nizo kina Confederation abasore rero icyo nagomba mvuge nuko mu Burundi kwimwe twame tubivuga burya ni championnat ya development bararira bagacuruza abo bacuruje bakaza kurera abasigara. Hari n'ikindi kintu nabonye abarundi hari n'ikindi kintu abarundi nabonye bazanye mu muvuno bari kugira abasore bakomoka muri Kongo bakaza hariya bagita babungene igihugu. Uyu nawe afite inkomoko muri Kongo. Ni ibintu byamye ariko babikora. Uyu nawe afite umwege wiwe muri Kongo. Ni ibintu byamye ubona ko umupira hariya wambwani guhuza ubona ko baba barabihuje cyane. Nawe yasinye. Nawe yamaze gusinya. Tayari. Rayon Sport ngo yamwoherereje itike y'indege yaraje. Gurumva gusa umuzamu warayuje we ntarasinya. Gategeze rebe nane bigano nawo biza kurangira kuyate niba zibuze gusinya. Gurumva ko Rayon Sport yatangiye Kazimeyanze. Ego mutozo yaje. Kungo nta gihindutse kuwa mbere imyitozo yatangira. Nta gihindutse. Mutoza ko hari ubwo n'abakinyi bamwe nawe gahunda nuko abakinyi bari mu biruko nabo bagomba kubisoza bagataha ubundi bakaza Rayon Sport igatangira akazi uko nguko rero kuri Rayon Sport ubwo nayo igiye kuvugwa cyane kuri iri soko kuko nyamukandagira yo rimiragenda iriremura mu boss yaravuye ku isoko yomwero imazamo nk'ibyo abandi bariko barakatuza kubera udakatuza yaragiye udakatuza cyane kabisa ubwo nabandi gutyo mu boss yarababishije ati nawe sigara muri Rwanda nawe bigira nk'intenge ukatuza si intenge niko umuntu areshya ukatuza n'amayeri akadezire niko umuntu areshya barabuzanga ngo umuruzi ukatuza n'uzi kugura ubundi ndiki Desire twasanze ngaha muri studio Sidike ngo bakatuza gusumbya abandi ariko aranahenda kugura na Sidike ubwabyo birahenda abantu yagiye agurisha ariko hari abantu batwandikiye ubonye Big Energy ngo aje mu magazine yawe ngo umenye ko ari manura we ngo ntajya akatuza uyu muntu uzi ukatuza we n'uzi kugura uriya mu boss nagajya akatuza Big nagajya akatuza umuntu uzi akora muri agakapa agenda umuntu kora hirya shwanyuza ibintu umuguzi mwiza n'ukatuza